Here is a typical VHF communication between a vessel and VTS during arrival. Raftel VTS, this is motor vessel Oro Jackson, call sign 3, Golf, Lima, Delta, Romeo. How do you read me over? Motor vessel Oro Jackson, this is Raftel VTS, reading you loud and clear. Coba, yang di sana aku perhatikan Raftel speednya. VTS, this is motor vessel Oro Jackson, passing reporting line Alpha, entering Raftel VTS area. Over. 280. Message received. Kau pakai feelingmu. Kalau dia sudah mau lewat, angkat 280. Our Dan ETA sampai to the dia pilot station will be tuh, kurang. Kasih ke kanan lagi. 090. Over. Kalau ini, kau dengarkan abobanya kapten, tapi kalau dia sudah katakan stay di 280, kau yang main feeling di sini. Kasih 280, kasih ke kanan lagi. Nah ini kan stop ini, bagaimana cara dia seperti itu? Tidak bergerak poinnya kan? What's your free Coba board kasih ke kanan ya. aircraft? Nanti kalau sudah mau dekat, ya kasih tengah-tengah, licin. And air Kasih traffic is fit. 30.50. Over. Your last Okay. port and next port. Nah, ini Our juga. last port was Egghead and next port is Elbath. What's your gross tonnage and net tonnage? Nah, kau lihat itu di Exis, jalurnya itu kan, kita kan ada di alur sekarang. Nah, ya sampai kau ada di alur sekarang. What's your summer Okay. deadweight? Summer dead weight is 32949. Over. Copy your message. How many crew on board and their nationality? Total number of crew on board, 22 crew, including the master. 4 Filipinos and 18 Japanese. Over. Do you have cargo on board? Over. No cargo on board. We are in ballast condition. Any deficiencies or malfunctions on board? Negative, ma'am. All equipment is in good condition. Who is your local agent? Local agent is Water 7 Shipping. Kan yang ini boleh begini. Ini yang As of merah. now, there is no Dia further ada signal head for up. your Jadi vessel. head up itu Please dia drop sesuai dengan anchor haluan on di sini. arrival. Over. 290 Copy your sekarang. message. Anchor on arrival. Kalau Please kita give us an course anchor position. You can proceed to Skype via anchorage and report after dropping haluan ini anchor. Thank you for the information. We will call you back once we drop Dia anchor. ikuti ya. Standing by channel 16 and 13 out. Tapi kalau ini door up, yang ada itu dia taruh yang sebelah sini. Oke? Mau pakai head up. Nah, ini masih lagi nih. Lihat saja yang mana yang istilahnya yang kondak pusing. Kasih 280 ini jauh sekali nih. Ini kalau seperti ini nih sudah marah kaptennya nih. Kalau disuruh ke 280 ini sudah 90 derajat selisihnya. Oke? Paling kalau di alur. For five. Tapi 4-5.